Imaynalla kasaygichis, kunan Diospaj bendicionninwan qallarispa kasun parlaymanta kay sistema inmunológico nisqata. Cuerponchik ukhupi tiyan células, maychus atipangu wanchingu tukuy virus bacteriata. Noqanchik sumaqta alimentakuspa, ejerciciusta ruaspa, yakuta tomaspa yanapasanchik kay celulasta, sumaqta atipanangupaq tukuy onqoykunata. Pero si mana kayta ruasun chayqa, mana yanapasunchu. Kunan tiempo tukuy onqoy qallarispa kasan yuyay ninchejpi. Chayraygu niwanchik, Diostataq qillqasqan kay libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 7, 8pi nispa. Ama yachaq tukuychu, manchayri, manchikuy hucha ruwasqaykimanta, kay remedio cuerpoygipaq, sano kananpaq. Diosninchik munan orqonata yuyayninchikmanta tukuy malos pensamientosta. Chantapis, noqanchik qhawaspa, uyarispa kay onqoymanta, onqohina sientekunchik. Chayraygu niwanchik, yuyayninchikpi qallarin kay onqoy. Diospaj esperanzawan kunan dia kawsana tiyan, sapa dia mask'aspa Diosninchikta churana sonqonchik ukhuman chantapis yuyayninchikman, kayta mañarikuna Diosninchikman. Bendiciones.